Abdülaka siz mi? Erkekten ne işe gitmesek ha? Şunu bir dersi esinizlerde olsun gelinler. İğnesin emgen bala, iğnege jakın bolat eken. Butulkan emgen bala keyin butulkaga jakman bolat eken. Assalamu alaikum urmatlı alыс сагынды келген агайын тугандар, урматтуу бүгүн концертибиздин кадырлуу коноктору, сиздер менен айдан аман жылдан эсен ушундай майрамдын алдында учураштырганыбызга Кудайга миңнет өтө шүгүрчүлүк айталы. Бүгүнкү концертке кош келипсиздер. Assalamu alaikum. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар, биздин жигиттердин атынан, бүгүнкү концертке келген мырзалардын атынан сиздерди эртеңки 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мына ушинтип келип биз бүгүн 4-күн коюп атабыз. Эртең күндүзү кечинде коебуз. Ушу 1-күн баштагандан баштап акыркы күнгө чейин белет калган жок. Урматтуу туугандар, мына ушинтип келип берип зал толуп отуруп бергениңиздер үчүн биз коллективибиз менен алдын ала тизебизди бүгүп, баш ийип рахмат айтабыз сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат, Абдуллака туура айтат. Айрыкча мен жаман ыраазымын. О машинанын ичинде акчасы калды эле да. Abdülaka, hakem beçerage da uşun düzene antıp güyüp gidetti. El bilen uçuraşmayız malum ne kılasın? Uçuraşmadın mı? Siz uçuraşmayla bularga arız muğunuzda aytı başladınız. O çıkı böyle. Anam bar menen uçuraşsam canağı arız çıkar da uçuraşıp olayım. Joy meyle başkasına uçuraşam onu zalda oturgan ayallarla uçuraşıp. Koyuz bunday. Kanday? Zalda oturgan ayallarla uçuraşmayız. Ne de uçuraşıyor? Kandım ne de uçurak? Ne çok uzattınız bile bäreniniz. Bürüyden geldiniz bärenger. Gelgen adamdı geldi ahırı. Geleso. Ayımdardı. Geleso. Hiç bolsa mayram menen kutuktap koyun. Jettir, şey. Nege? Gülüp tağaydı. Kişinin neudobny kılasın. Kanday değil abi. Elestetsene tanımagan ayaldardı kutuktay ver. Paydası tüyvegen ayaldardı kutuktay. Çok bulardın faydası siz gemine geldiniz. Kızıksın. Ben bir ekoz bayram var ben de hiç bulmasam da hayalık şimdi bir jakşı aytıp maktap koyarım. Ben uşulu vaka çeyin uşu. Hayalımdan başka çocuk hayalımdan uçuraş görgön emesmin ya. Koyun. Ozunuzga çayın kulatıga koyun. Hayalladın kaç jakşı kasiyetini aytı. Göveyle jakşı kasiyeti. Bilsen sen ait men bilmeyeceğim. Buna misal için hayaldın kaysı jakşı kasiyeti. Mine canağı cumuştan gelsen tamakta cazap koy boy gözün şor kalatıp ıylap serial görüp karab oturgan kasiyetini aytayım. Toyga bargan sayın göynök kotorgan kasiyetini aytayım. Çok iyi başka. Dükkanga girip ketse çıkpay kuğratkan kasiyetini aytayım. Dörüsün. Çok hem başkamda tolturağam da jakşı kasiyeti. Toltura olsa ait sen. Buna misal için jakşı kasiyet var baka bularda. Hey, ayalda jakşı kasiyet bolsa sen ulam katın alat bile. Hem Göv ayal algan, ayalın jakşı kasiyetini göv ayal algan sen bilbesen alan 40 yıldan beri bir ayal mene жүрген men bileyim. Açmayısın mı buna onun dile pıltıybay, kuttuktabay mı?
Narın aka. Al kutta koy, siz dele aytsanız mı bir eki olsa ne? Айтпайсың mı sen dele? Şu. Бұл deyip тұрат. Ökөң менен талашып атасың билбейм, мен муну келген элди көрүп, бүгүн канча сомдон акчалабыз ошону ойлонуп атам. Карабашың. Отура албайсың. Карабашың эле жүр. Чакыруу риятты жаман көз менен карап өлүп атат. Постоянно чакыруу менен келишет улар. Чакыруу менен келгендердин көбү Тынар Шүмшүктүн тааныштары деп турат. Батыратқа менікілер қандай? Аялдарды құттықтағаны Тексі қағаздан оқ қойшы. Оқ қойамаз. Екі оқ Оқ қойш қиын бі? Екі оқ сөзді алғыз оқойсын. Мына, жаңы жыл келді, жаш балбан қайраттанған, шаттанған. Ағара жерге кир, не беремін қағазы тұрмай бұл бияқта. Бияқына қойын тұрмайсың. Құтманды кечіңіздер менен, урматты тойға келген қонақтар, құдалар бірінші. Менікі. Шаққа қосып қойасың бұл сен, ағазың. Ана бал ұрап бәрін çoğaltып алып өзіңіздің көтербейсіз менен кейін. Аралаштырмай болу. Мына бияқта жүрет. Алас, ар баладан қала. Ал ертең Ноорузда боло турган концерттікі. Ушундайда. Аялдын жақсы қасиетін табыш иіне менен құлық қасқандайда. Мына бияқта жүрет. Урматты шайлоочулар ертеңки боло турган Оғара жерге. Жанам куураган жыл менен кургула гадовой шайлоо өтө берип өтүрбөдү. Өзүңүз кымчылып каерде шайлоо болсо жердесин. Мына орусча жазып коюпсуңар. Боло берет немисче болсо деле. Внимание, 45-го года 9 мая. Левтон сөзүндө бир жерде урган экенмин да. Кайча ая. Өзү силер өзү билесиңер бе? Аял бул ким? Мен өзüm ayalım bilem kim ekeninden bir önkün ay çıkayım. Sen özünün ayalını da bilbeysin. Sen de bilbeysin gelesi o. Bilsen emkçe başka ayal alat elinde. Ayal bul deniz çalkıgan. O? Görgöncan ergip balkıgan. Bakçamız bolsa üyümüz bul ayal tanışıgan. Erkekler özümüzde çalabız. Gede momentip öyde tömön köpsüylep ölçöştürüp alabız. Jaman bolup apası jakşı beken balabız. Aradacık sögülüp alsan zaman görünüp ayaldardın açuusu geleso. Geletkan süt göbürüp. Hani basamın desen taşıtpay, basılgın canın açıtpay. Bağalbay 5 gün balandı, erkekler baykasan bolmok çamandı. Ayal çok yaşo karank. Moyunga alçı erkekler, ayal çok erkek adam. Bayramınızlar menen aylar. Kolça oturabız. Okşor segizge ayalımdağı belişke asılım bolup kıyalda aldırat sulu perişte aldırat sulu perişte. Çok oradayız. Şakşıdan bayram negizi şanırgan maktın sevizi Çalışkan öldürdü
Республикасының ескірген артисті Абдылда Иманқолов, Маданияттың мықты қызматкері Нарымбек Молдабаев. Дағы бір жолы майрамыңыздар менен жақсы отырыңыздар.